Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SDB preside via sacra Husi Capela Surikmash ba Paróquia Santo Antônio Motael. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SDB, acompanha o Parco Santo Antônio Motael, presidi dalam via sacra iha sexta-feira dader. Mas que dader sandeit, hahu udan, dalam cruz via sacra ne, hahu kedas iha tuku hitu dader, tuir programa parokianian, ne amo Cardeal no Parco Motael, hamu tuko sarani sira, husi Centro Pastoral Sira, nebe pertence ba Parokia Motael, hahu ona halau via sacra. Dalam cruz via sacra ne, hahu husi Capela Surikmash, ho ai cruz bot acompanha ho reza no hananu nebe acumula sarani nebe mai husi centro idaida sarani sira padre no madre sira ho entusiasmo participa iha via sacra ho di hola parte iha Jesus neterus hahu Surikmash to iha bairupite continua simututan husi sarani sira iha centro pastoral bebora tun mai iha palapasu no termina iha kampal Parokia Santo Antônio Motael iha dalam cruz via sacra ne sarani sira husi centro pastoral sira seluk hanesan kampung alor fatuhada husi mos kuluhun lesidere hamutuk halau via sacra husi siran ya bairu mai hasoru malu hodi ensera via sacra hamutuk ya Parokia Motael. Equipa cobertura GMN.